Adom TV Badwam kasia no pay na ha na bema kwan na ye de asie de adu so de bonkrata no awade hwe osomfa nkomra somdue mo no a ye da ye onya na ye de abedru ha no ohwe obia so an ho masem afi honorable Bismarck akosinsia awo na ni da kwan 2028 ho 30 ho de mamponfo munya so ema no me mo akwaba be Josephia se bibia e boko ah de nyame ase bata enso fe medase Monday dia pa de bia ba no yo ho me si we the Monday dia pa na me kan de ya ba de bia ya na nyama se bia wo de we a woda no etie ne se ne fa ade wo de we ne wo se de bo won mu a ene se awia ne bebo awia ne bebo brata na se woni ti ana se ne ye ko forestry an yate Evia sheye. Oh nyame adom weekend na niam ko oh na enye bad always say nsu gugu ye. Baby na man for pese ye correct me anko ne sa. Nya wa kwan ni nyame akwan. Man for bi nso wedding reception so say ya nti no say. Nhira na bia no. Ebe fie so. Benye sa dia bibia ye. Okay. Ye de asibia ye. Oh yeah. Ye mfa ne sa. Ebe sibia ye. Ebe sibia. Enti yan sha se ohun. Yan kwa adomonline.com ohun. Na yan twaso. Enti safety under threat as fuel tanker explodes while descending mountain. And ho de ene ho bayire. Enti eho asam okọ adomonline.com a eho asam eni ebepo no so wo sane no na fuel tanker agensamu de na se ene agise nyame no obam. Enti eho asam nso eno no. Former Super Eagles defender we in Nigeria Nigeria dies mysteriously. Inti eno no ba adomonline.com a sansam no ewo ho na fe munchiremu no ahyeda tie nyame fa ne kra NC 2023 VGMA scenes from Konongo Zongo after Black Sheriff was announced artist of the year. Inti no Sandra Kakone okay Mamboatma ahosepe womo e de bebre na efe na ye na Mark honorable Mark okreku wo ha adwen pa betumi amani pa nya BP sebe ye obebo din na nipa anya ne ho no chia wei no fa ha na nipa te ho ne ehunu de ye kire but ye suspense no na ye but if ye na a Pentecost asafone a Christopher so ase because to be honest a VGM no nanka eja no etum kra but that last minute support no we throw them up PSS no and they push him man for so you support Black Sheriff SPM no na ade ni nyina na contest ne de bia na ye key pa ye artist of the year Black Sheriff ne because even Black Sheriff who no no te kokoro ni team na on sa dey boy wenya we ya relax but on no akra no omo mienu nyina na obi ehunu no PSC ni kuna so ne nsa den obi e twen na honorable Mark gina hode mechia wei na we yese we yesa one day over na obi abu ahe na ye but na efe na fine ya bro obi ayade omo nyina obi a omo yade enti PSC team PSC gospel is winning nyame ya adom wankuye 2024 ye be win table of men ye be win inshallah enti yero ho na safa hate Esabra ba why me de obeye uyi why me na say anyum no so after even Sheriff nya ye kura say why me ya na say no why Sheriff ye say no na man for the read Sheriff story so okay we say say Black Sheriff anyum no akra obo ne de why me ye de and one of the story no radia you obi ye nti eno so eho asam no na ho ani ye say anti gay collection back 7 we form onimo okay nti eno so ho asem 2023 VGMA social media users react to snaps and surprises nti eno so ho asem we wa adomonline.com and nsama foforo bi ukọ no mu a now so atumi akenkan okay ti me fa kuani de so nto kuani bi so akosama speaker of parliament say omoba be pass anti LGBTQ+ bill on the court say one mrashia for enya adwen nti ya hange na sa say ye kondietia LGBTQ+ ono so hwe from nipa fa hodie Ghana nipa hodie human right sa any other ensense bia wakoti wo he fa sa kwani o Ghana he ya wo de Ghana mamra nso ataya kire kire de ntia democracy ni kwanse Ghana for penemi agitum se
Sa mambra na parliament dey ba no. Yemfa enye adwuma. Democracy. Tragedy hit police. Senior officer runs amok, shoot dead junior colleague. Enti was ne kasa eba. Police penny ne constable ntem. Anope ya akra ya ye kase no. O ma tuo so a tenten. Nti post for so mo yen hwehwemu afa ho. A young guy so. Young guy. We dey I'm say 20 jinsem an shada so dey hwe ne so kuna na. You want to believe so? Sa na me say be. Yeah. President Otumfuo attend coronation of King Charles. Serious. Senti say atwemadwe akosi ayi so. Madwa de ya. Okay. Ne mpene ebo ni. Na say post for ne say ene muni agura na. Ne we ni so. Na mo amohu mpo ni. Ne we mu so chem ye say any other part of amanfo so mo ka say ebufuo ne ba o mo ntem. Mate ase. Na kwasi ye nyina say ye ebufuo ho. Na wo na wo bambo wo kura bambo akode. Na wo ebufuo ba mu na ntumi control dia. Asa ne obekum ni pa nyina. E dia man wo challenge with the police for mo kwam mo de etu trotro. Na ndia me twam ho kwa na etu obra wo kwa me study o because e betimi a trigger anytime. Sa dem dey dangerous. Na aba form ye mo mpelifo aba so say no so shisha drivers bi omta aka cho say sa de ne dey aba form pa. Ba even abonten kura me hu say gise bi a vantage point bi e bi a banks ana ba bi na ekura wo dey fine but say ma hu posi ni nam na etu nam na ho sa. Na so be konsonom de ai na bena no esi form se na we ni kire soro. Ti agiten yen se. Na se nam soro. E fine, soro de se na nam but sa de na ehu mumu. Oh yeah. Ehu ko ti to aso. After young President Otumfuo attend coronation of King Charles III, Queen Camilla in London. Amanfo nso nyai sa do. Se o yes I chicken wa ba mumu no. Mo nyai sa de no. Ese ma ame no oyo nana hima. Queen. Oyo queen. Tinsembu wa e kan kokom yen kan abonten. Ghanaian woman stabbed to death in UK. Unified data architecture crucial to regulation of financial sector. Second deputy governor Ensuna Eka Niseye daily guide Ensunim. 2 Ghana Port Harbour Authority manager class busted. Charles III crowned King of England. Blows in NDC for drugs exceeding Ketia to elders. ASP guns down constable. North America Fossa wants Fiji headmaster reinstated. Daily guide and so Enavia. Enti we no Adom myjoyonline.com. Enti ano so ehwo asem enie na so pe full detail VGMA 2023 na eno so ba myjoyonline.com eno so ewo ho. Na we in focus na say we live we betimi atia yes COVID-19 disrupted Akufo-Addo's engagement with media. Deputy Information Minister engagement be we say na afia no friend biara man penini samtwefo edi ahia de no so you miss any questions president encounter yes we say president go first start with people's forum and Professor Jennifer Sata Mills eyidi ba caster na no dia na ba dia na ye ni hia no o say I think say ma for the man penny momon so ehunu other same be of course go I can't remember say one of them and a song go be some man penny about Black Stars this year ka say onim ho hwe no enti wo e bia kakra no so bua man penny so te me so hu sampe man penny say if it's on top what here e adwuma kakra na ye engage ye no minti obia enti no myjoyonline.com e no ne ensem bie e wo ho me do fo ye nya brema ye multimedia platforms ni nyina news side be ma audio sa ni nyina nso egu ho na afi wajebre na wa hyede tie bi e be boa pa yeda CP de ma wo time penifo na mutie ye yeda mu ase na ato ata no pe ye chia wo emu ache yeda se papa ba bia wo hwe yen efri bia kwasi sa hwi ni wo dia ene ye fancy na ye kure ye kwei de na chese agudie mu nsem ena asem di ka beba akire enti mambo atema beba nkomodie bi ewo ho a ahosepe wo ho na fe nkomo bi wo ho so aye de abrew na fe asemi di ka ba owie pe na fe mpensempensem mu no so ato so birthday wish no so beba yesra mo ye de contact no beto ho yesra mo ni die mu a ya na bi mu abuse ne ma bi dodo ya sha de contact ato ho se no na wodofo bi edi ne birthday fato ho na fa ne picture ewo ho a wo de aka ho ne din ni aye ne kama amamo mo betwenya wote no na o send ba o esa na amana nyefe ene bi won so na fe ni so wo be wi o se me de mayi ba mo anye mesre mo ni die mu a
producers directors mo de contact ne beto ho eda hope na so do de no afa so ama ye be ye no kama se ye wo me mu no nko ade se atwam se ntwam ye be ye ni nyina de ama mo ye nso ye de aye de aboa no ena pa ye no nso ba so nyame ye adom akwasi ade be ye nti mo ntwe ye so mate ase na ye de ahyehye so medi afia amankwa atamaklomene akwasi ensia ye kɔ na agudie mu nsɛm ato aso